verse 14 kuya ku-30. Verse 14 kuya ku-30. Singafunda verse 5 yalama verse 5. Luka chapter 4 14 kuya ku-30. Isidlalelo sika verse 36 esizokhuluma ngawo namhlanje kuphela. Namhlanje sikhuluma ngoverse 36 kube kuphela. Kodwa yonke indaba engikhuluma ngayo isidlalelo yendaba yenzeka kuverse 36. Singafunda the first 5 which is 14 noma ngama 20 ka chapter 4. Sisaphenya amabhayibheli ethu. Kodwa leviki eliphelile sifunde incwadi. Sifunde incwadi leviki eliphelile. Sifunde incwadi leviki eliphelile. Sifunde Isamuel 20 verse 15. Zonke lezinye bezisupporta Isamuel 20 verse 15. La sithi khona bonke abatholakala amagama abo enjani angakabalwa. Into esingayilwela mntana ukuthi amagama enjani na amanabalwe. Athi mayibizo amagama abangcwele mayelana njani na likhona 14 till 20. Cela sifundele lesinethi siyandlalela la indaba yethu verse 36 ngiyaphinda futhi. Jesu uqala umsebenzi wakhe eGalile. Jesu wabuyela eGalile agcwele emandla uMoya oNgcwele. Indzaba yakhe yahanza yasakateka naso sonke leso sigodi. Wafundisa emasinagogeni abo bonke bantu bamdumisa. Jesu waya eNazaretha lapho abekhulele khona. Wathi ngeSabatha waya esinagogeni njengalokhu abevamisile. Wasukuma asatawufunza imibhalo. Bamnika incwadi ya-Isaya umprofeti. Wayisombulula wathola indzawana. Wayifunza ithi, umoya weNkosi ukimi, ngobe ungigcobile ukuthi ngishumayele tindzaba letimnanzi etimbuyeni. Ungithumile ukuthi ngimemetele inkululeko kulabathunjiwe, nekuvula emehlo etibubutsheni, nekukhulula labacindezelekile. Okay, uJesu la wenza wathi the declaration akithi ufunda scroll uthi umoya weNkosi unjani uphezu kwami. Uyaqhubeka uyasho ukuthi ufuna ngenze lokhu nalokhu banjani balalelile bonke akithi. Asiqhubekeni nendaba la befunda scroll akhuluma yena lokhu athulutha zokwenza. Ememetele umnyaka inkosi etakukhombisa umusa wayo ngawo. Wase
uyagoqoda lencwadi uyinika Sikhondi ubuyela phasi kahlala bonke abantu esinagogweni bambukisisa. Okay, benza njani abantu? Bambukisisa ukuthi nangu umuntu azongena esinagogweni athi umoya wenkosi unjani? Nazo zonke lezi zinto uzenze uye lo useqedile ugoqe ini scroll wasibeka kuphi eceleni sebamqolozela benze njani bathi ngeke uye lo lezi zinto ayishoyo uye lo ufuna zenze. Okay, asehleli nayo waqala wakhuluma kubantu wathi lamuhla lo mbhalo ugcwalisekile njengoba ndivele nje ukuthi uthini. Bonke abantu bathatheka ngaye bamangala ngalamagama lamahle lawakhuluma bathi akusiye umsaba Josefa inlona. Wathi kubo ngiyathi ukuthi ndakuvulela lamavi alesiga lesithi nyanga diphilise niphindze futhi nithi kimi yena nakuwo lo muntu wakini letindo leseva kuthi udelile eKhaphenawume. Jesu waqhubeka wathi asenimtshele nabo kuthi umprofeti akamukeleki endzaweni yangakubo. Lalelani lakini kuliqiniso kuthi bekunebafelokati labanyeni kaIsrayeli ngesikhathi sa-Elijah nesikhathi lingani iminyaka lemithathu netinyanga letisithupha kwase kuba khona indlala lenkulu eveni lonke. Noko Elijah akathunyelwanga ngisho nakumunye wabo kepha wathunyelwa kulo mfelokati abewaseSerepta esigodini saseSidoni. Kwakunemalephelo lamanyeni kaIsrayeli nesikhathi semprofeti Elisha. Noko kude nalinye lelaphiliswa emkhathini wawo ngaphandle kwaNahamani umSiriya. Okay, basi ngesikhathi sikaprofeti bebabaningi abanani na abanomlephelo kepha akukho namuntu njani owaphiliswa ngaphandle kweqhawe libani uNamani. Lithi bebebaningi ngesikhathi somprofeti bani uElisha kepha akekho namuntu owaphiliswa ngaphandle kwabani na kweqhawe uNamani. Okuyenzeka kanti sibantu noma ke sibe nenkinga sonke kodwa babambalwa kanjani abakhululwayo. Kuyenzeka sibe nenkinga sonke bebembalwa kanjani na abakhululwayo. Asale sisiqede. Bonke abantu esinagogeni bagcwala ukuthukuthela nabeva lokho. Basukuma ngekuthukuthela bamxosha kuleli dolobha bamcondzisa esiweni salentsaba lapho belakhiwe khona bentela kumholokoshisela kuso. Okay, basuka abantu benza njani na bathukuthela bakuzungu bengakhulumanga. Lithi iBhayibheli bamxosha bebisa ngakuphi ngasesiweni ngoba kunabantu abaxoshela esiweni. Kunabantu abanjani abakuchanelele esiweni njengoba siphila. uJesu abemxosha kanti ibigama indaba ukuthi vele balwa naye kodwa abanye abaveli ukuthi balwa nathi kodwa basichanele weni ukuthi siyowela khona. Bahamba nawe bakuyisa kuphi esiweni kodwa bakhuluma ukuthi abasho lutho. Benza kancane lokho bakuqhikiza noma benzani bakuphusha kancane ukuthi asamba. Bathi hamba ngapha. Kanti khona labafuna ukubuyisela khona yini indaba intukuthelo out declaration proclamation yenziwa ubani na uJesu. Bakuzungu manje nomfaka kuphi na esiweni. Ubani nithi uzokwenza lezi zinto la sinagogeni. Babheke abahamba nabo bafuna ukufaka esiweni. Babheke laba abahamba nabo ukuphushela kuphi. Abanye bakushayela izandla. Abanye bashaya ku high five. Abanye amahagi. Abanye ngiyachawumana.
bayiya mvangeli, abanye kuphuzo onemight ababandayo, abanye bane-friendship. Kuningi abakwenzayo kodwa bakuyisa esiweni. Inhloso bafuna beze bethi nimbonile uyingenele yena, kanti ibade bexoxa bakuyisa esiweni. Yibade besemva kwakho bakuyisa ngophi. Bafuna abantu bathi nimbonile uyingenele yena. Bamjaha uJesu toward the cliff. Benethemba ukuthi uzowela nganesiweni. Benethemba ukuthi uzofa. Lokhu akushilo inkosi imthume khona ngakakwenzi. Siyaphila namhlanje asikaqedi inkosi esithume khona. Samile ngoba inkosi ayikaqedi esithume khona. Asifundeni sigcine lapho uze uthi wenza njani. Lithi iBhayibheli wabuya wakwadabula phakathi kwawo. Kodwa waphica-phicela emkhathini wesithumbi sebantu wahamba. Ithi elesizulu kepha yena wadabula phakathi kwabo wenza njani na? Wahamba. Ithi lenye esiphethe. Lithi wenza kanjani? Kasi yafunda lapha la verse 8. Lithi lela iBhayibheli verse 8. But he walked right through the crowd and went. Oh, he walked right through what? The crowd. Wahamba phakathi kwabo. Ngesikhathi bona bezele ukuthi uyowangaleweni, lithi iBhayibheli wajika wahamba phakathi. Inenze ukuthi abanye bagcine sebe ngoba balandelele ukuthi umbone. Kanti usehamba phakathi kwabo uphambana nawe. Yaphepha inkosi yethu. Nawe futhi ungaphepha. Nawe njani na? Nawe ungaphepha. Verse 31. Jesu wehlela eKapenawume, idolobha laseGalile, lapho afundisa khona ngemasabatha. Bamangala bonke abantu ngendlela lebekafundisa ngayo ngobe emavi akhe bekanemandla. Bekunendoda lapho esinagogeni lebeyinedimoni yamemeta kakhulu yathi, "Hawu Jesu waseNazaretha, ufuna ngithi? Sewudelete esibhubhisa yini? Ngiyakwazi ukuthi ungubani, ungulongcwele waNkulunkulu." Jesu wawekhutha lo moya wathi, "Thula, phuma futhi kulo muntu." Dimoni lamjika phasi ebhikwa bonke, noko laphuma kuye ningakamlimadi. Bantu bethuka bonke, bakhuluma bodwana bathi, "Livilini leli, eligunya nanemandla lamakhulu. Lo muntu ukhalimela imimoya lemibi iphume." Lendzaba kaJesu yanza naso sonke leso sigodi. 36. Bantu bethuka bonke, bakhuluma bodwana bathi, "Livilini leli, eligunya nalemandla lamakhulu. Lo muntu ukhalimela imimoya lemibi iphume." Bonke bafikelwa ngokwesaba. Bakhuluma bodwa bathi, "Lizwi lini leli ngokuba ukhuluma ngegunya namandla ukhuza imimoya engcolile iphume na." Baba siyabonga namhlanje. Amen. Uma ngisuka ubona lo mhlaba udala ngizohamba nginomujabu
sisempini la asizela kuzophumula esikhathi sokuphumula sikafiki esokuphumula sikafiki basakwaniswa ukuthi uyabatshela uNkulunkulu uzokwenzani basakuzondela ukuthi uyabatshela uNkulunkulu ubone enzani empilweni yakho asikwele indaba yegospel ngosana ufuna sithathe kahle akukho ukuthula ugospel ukuthula sikuthola kuJesu kuphela bazalwane ngiyacela asiphile ngeqiniso awuyifunde le ncwadi yokuphila iningi labantu abazondwayo bazondelwa ivangeli leqiniso Jesu bebemzondela ivangeli leqiniso ayokuye abapostoli bebezondela ivangeli leqiniso kodwa baniyekana ngoba indaba yakho ayikho la indaba yakho ibingeke ithandelwa abantu ungakulindeli ukuthi umkholwa azokuthanda bonke abantu ungakulindeli bazokushaya izandla bonke abantu uJesu labaphendula phakathi sinagoge phakathi endaweni yokukhonza ngenxa yamazwi asabakhulumile nabo baze bakugijimisa bafuna yona ngale okay ubani ucabanga ukuthi endaweni yokukhonza kuthola abantu abangakhona ubani ungacabanga lokuthi impela usukhulumile but ukhulumile uthi ngibona uNkulunkulu akuphilisa ngihambela sijike sixoshe sifuna uyiphosa ngalemfuleni mara ubani ungacabanga ukuthi phakathi endini yokukholwa bakhona abantu abangagijimisa impilo yabo ukuthula sikuthola kuJesu kuphela no one else ukuthula sikuthola bani kuJesu kuphela ayiko wazobona umzalwane anamafruits noma anezithelo zokuthula yazi ukuthi uJesu useduze la wabona umzalwane anezithelo zokuthula yazi ukuthi uJesu useduze la uJesu njani useduze kuyakaleka kuyaphileka lithizwi ngezithelo zabo niyobazi ayinamazwi singabakhuluma bemaningi bathi ngezithelo sesiyabazi ihlahla somango lesi avocado lesi yini sibazi ngani ngezithelo okay uJesu suka ngale Nazareth bamxoshile bethi bomjikijela kuphi na kuCliff weSkodini waphuma phambi kwaphathi kwabo wangaba discouraged mina nawe namhlanje sakwathi ukuthi basijikijela ngale Skodini waphuma wahamba phakathi kwabo wangaba inhliziyo ezondayo ebaba amagugu that's why sikuthola